Katibat. Pinapalabas simurot ni Saro kini Toribio akas laawan iti bukod na anakam. Nasiputan ni bituan ni Saro ken nangeg nati imbaga daytoy nga adda sumurutan na. Kaya't nga igawid ni bituan nga asawa na ngem di na nakamakampay. Nakita na ni Victoria nga anak da. Kinasarita na ti ubing kat dinamag na no sa dino tinapanan ti ama daytoy. Ngem saan anagtagari no di kat kinita na laeng ni bituan. Nakaungat ni bituan kat dinamag na iti anak na no apay adi sumungbat. Ngem anyan apan nakakigtot na. Idi nakita na akaslamutten bumagbagang dagiti mata ni Victoria amang kitkita ken kuana. Nagtaray ni bituan idi ginandat nga asitgan ti ubing. Imbaga ni bituan ken ni bakit buwana tinakita na alangan ni Victoria. Dakas tinagparik na iti bakit ngam di na imbaga ken ni bituan. Itagagayam adtuyen tituloy tinobela tayo na pauluan. Katibat. No, pudno nga dagamang ay bumakna nga klakit din, inabuana. Day, kanya ka din, ti ibagbagam, Borsyo. Madadadalan, tilimbong ti panunot ni Parisaro. Ket no, pudno nga danay kaliagamang, o di nalakalangan nga lilawak inton masarakan me. Borsyo. Uray sa urak to ni tibingay kat mabalin. Anya? Mayatak man iti imbaga kanyak ni Parisaro. Wen, sumuro taklangan ken kuana, ket tulungak amang sapul iti nakaikalyan ti gamang. Panagkunam ka de, kat nalaka ti pampanunutam. Ay sus, tilang narigat, ket iso ti panang sapul iti lugar at nakaikalyan ti gamang. Ngem sigon kini Parisaro, ket adda makaitudong iti eksakto a lugar. Ay, Borsyo aya. Agmao yung kansan. Anyang agmauyungak. Sana kinamauyong ti mamati iti kada ti gamang nga naikali idi panawon ti gubat. Kinabuana. Malagip ko timbagaday di apong ko kay. Wan, hagpaiso ka now. Nukasta, mayat kay ti imbagak, pari Borsyo? Ay katuwa na paray. Ibagam laeng no anya ti aramidag. Nukasta nga rod. Si kati agsapol, iti kadwa tayong agkali. Ada ka din may ito dumalugar. Sigurado ka din. Diyay gayem ko aputot ti soldado a hapon ti makaam Anya, ada gayem mo puto ti hapon. Adda? Ay nagsayatan ngay. Ay nagkitkitaan nyo mat ngay. Di kan damag-adamag, pari Borsyo. No talaga mamati ka iti bagbagak. Aguli magkalaeng. Kat aramidam ti ibagak. Ayos! Sige. Kasarita ka ro dagiti karubak akayat damat ti bumaknang. Isuda man ti kadwatang agkalay. Nakaskas daaw dahi ti baliti nga imbaga dahi dilakay ato at anda ti pulimi. Pakalaglagipan kano iti pulimi nga agsakraminto dahi ti abaliti. Kat naingat ti bilin na asaan amabalin apukanen. Hanggang, adulamin. Ang mga no dahi to'y kitdimat, ngayon mula dahi di apong ko ti tumang, ti pagilasinan. Ha! Kasla saan samot nga angin, tinangiwas-was iti dahi jasa nga. Kasla na igagara na iwasawas jasa nga. Naguli ka man. Palsi itak man, ti kapuskulan di bulong na. Kasla daglinglinga di jaya.
Day tati ba to? Balaak day ito palsigit ko. Ha! Adda nagaso ka na puntaan. Urela na wagwag di nga. Awan mo tinakitak. Salbak! Nua sino ka man nga kita? Palsiitan ka manan. Kita man no di ka matinag dita. Mayat day taparsiit mo gayam saro. Ngem, aganat ka. Apay gayam kimura? Dirikado. Nabirag kayat mo karabanan. Sino da? Saan ko maibaga? Isoda dagiti ibabagam sarbag. Dagijay anabiyag ti karaban mo. Jak mawatan ti kayat mo asawan gayam kimura? Kastaman kayat ko awag mo gayam saro. Kimura. Maragip ko day di amak sordado. Imbirbirin na kanyak nga urayan niya mapasamak. Araek inkarida abaritok ket yawid ko Japan. Anya? Yawid ko ija Japan, makari tayo baritok gayem saro. Na. Gumsamot da ito'y. Kaya't nansamot abukudan ti bagbaga na agamang. Apay kita enak gayem saro. Amang ano, kayat mo manen sumurot kanyak. Andaman damagagkan ka, gayam kimura. Anya dayta. Nakaskas daaw ka. Apay akasla nagbiit ti panagpakitam kanyak. Kan pagamuan la, agpukaw ka. Anya ti addakan ka pan nakabalin, gayam kimura. Natayakon. Anya? Kasta amok gayem saro. Ti amok natayakon. Nagbiagak. Anya? Nagbiagak jak amo gapuna. Siguro. Gapo. Iti baritok asaan na isubre. Iti purimi ahapon. Masapor mayawid ko gamang day di amak. Tapno aginanak matan. Anya? Diyos ko, adda kasarsarita ni Saro. Ngam, awan mat makitak. Kasla ka ababay. Uno kasangsango na laang ti kasarsarita na. Ngam, jak mat makita. Ay, nakabutbutang. Saanan an ni Saro nga asawag dayta? Sabalin ni Saro. Victoria, adda ka matgayam di talikodak. Kayat munti mangan? Nakaluto akon. Ayabak ko manitatang mo tamangan tayon. Kasla adda mat kasarsarita na di talikodan ti balay. Kitaan naklatan ni Victoria. Ang mga nubumagang manandag iti matana. Ay, Saro! Umay kan tamangan tayon! Mabisinan ti anak mo! Umay kan, Victoria! Maalyawakin ni Victoria. Nukas na kitaan na. Sakit pulos adi agsaw. Ang mga noagbalin manin akas labagang dagiti matana. Victoria, adday paramit ko ken ka inton malpas tayo amangan. Oh, anya ti iparamid mo ken ni Victoria? Di ka makibiyang dito, bituan. Ha? No makibiyang ka, jak maibaga. No maikanawakan to, no adadakas amaramid. Iswa kasayatan, no baybayan na kami langan ken ni Victoria. Anya? Oo. Di ka agmulaga, takas lakid din adda nakabasulak.
Awan tumat lati maramidam, tatakrot ka. Isu adi kalatan makibibiyang. Diyos ko, agpadan da Saro kan Victoria. Saan dan akas kanyak? Nakabutbutang dan. Oh, apaya pag sinublatan na kami mata nakit kitain? Ha? Mangan kamatan. Ketap no mailiklik ka iti pakakikigtutam. Papan kan tulaangan ije uma. Sikan, ti agmulay ti kamote. Di naktulungan? Napatag ti aramidan mi kini Victoria. Isu abuko damlangan ti agmulay ije uma. Adda babae ang nakatakder iti asidag tiwaig di tababati uma. Asino nga taday ta? Bumaba. Asit gakday ta babae. Diyak mailasin ta nakatalikod. Kaliklikod tay agnagan iti Jesus sa anagdagos iti balay ni Ina Buana. Iso nga taday ta. Anay ko. Nagaradgadan ako na. Pawanan ti babae. Nagbiitan apimanaw iti nagtakdaran na. Imposible. Awan, talaga asan ko na makita di babae. Agsubli akon iti nagapak. Sunggarak. Kasalagdakkel ti ulok iti panagriknak. Agawid aklangan. Adakar na dito'y uma. Makabuditan. Amok nga agungot ni Saro no apay asa anak anagmula. Agawid ak na talagan. Kalukuan? Saro. Mapan ka nga rod ijayan ni Borsyo. Ibagam, taumaidan kadagiti kakadwana. Ha? Ibagam, taumaidan ditoy. Tadaramidan me. Ayan di Victoria. Kwa, saan ko pa'y anak kita manipod itay si Mang Putak? Kunak man no adda lang ibaunam kan kwa na. Kunak no kadwa manapan ijay uma. Saan? Ay buwisit! Saro, apay ka di akas ta kamutan. Anya kastuyak! Managpungpungtot ka. Kaslakan ayon akaguranak. Nagbaliw kan anaming pinsan. Di ka man nagsawi iti kasta? Saro. Bakbakatan kan! Kayat mo pala, ti makarkarin nyo. Anya? Kayat mo ka di manan ti agsikob? Ha? Nagdakas magtanti pa nagpampalunot mo, Saro. Sana kasta ti kayat ko asawan. Hustaon! Tikit di pagbiyagan tayo ti panunutem. Saan kat aday ta pakarin nyo? Ha? Anya, matan ni Saro. Apaya nagbanag matan na kasta. Anya ka di tinapasamak kan ko na. Victoria, anak. Adda ka matgayam tita. Apay adi ka man lang nagpadlaw kada kami kinitatang mo. Dagiti mata na. Kasla sumsunggad dagiti mata na. Sara! Umay ka! Kitaan ka anak mo! Inabuana, talaga akabutang kunda Saro kan Victoria. Diyak kayatan ti agawid di balay mi. Bituan, saan amabalin apanawam ida? Mabutang akon. Saan? Awan ti rumbeng apagbutngam kadakwada. Asawam ni Saro, anak mumut ni Victoria. As ikaswam ida. Ina, Itulod kan. Bayam, takasaritak ni Saro. saan ina? Diyak kayat nga iraman na kayo apagsawan iti madi. Kaya't ko laeng apalagipan. Saanen ina? Ayun gayam, ang mga numalipatak ti talaga agagarak dito'y sentro.
Adapay sa balay, agagaram. Binaunak ni Saro amang ibagakin ni Bursyo ang mapandan iji ayan mi. Adda kano ipaaramid ni Saro kadakwada. Anya, no kasta, rumbang lang nga umayak mo't ijay. Ammokon, no anya ti ipaaramid ni Saro kada Bursyo. Ha? Anya ti amuyo, ina. Pakali na ti arubayan nyo. Agsapuldan iti naikali agameng. Anya? Iti kanito nga aramidan dati kasta. Jack lamon, no anya ti mapasamak kada kayo. Iso akasaritak ni Saro. Amok nga day bagam, Victoria. Nagsao ka kuman. Kabuteng na kanti inam. Tila'y bagbaga na may papankan ka. Agparparnuay metla iti banag apagbutngan na. Katsi ka! Di ka mabutang kanyak! Apay kit di nakabutang ka. Katsak ti amam. Anak da ka kininanang mo. Kita anak ngamin ah! Apay aya. Di ka mabutang kanyak! Awan kabutang ko kan ka. Anya kumangay ti kabutang ko kan ka. Ah! Oh, apay nga katawa ka. Siyempre! Saan ka mabutang kanyak? Gaputa! Tanya, Gaputa pagpada ta! Imalakan ka! wen anak ka nga rod. Iso talaga nga imala ka kanyak. Ang napimpintas to! Kan natibtib karto ti sarak ngam dagita saram! Sara? Di mo ibaga nagsarak. Kat addan tumat agtubo asaram. Di mo ammo nga dasaram? Ari ka pong ngamin ah! Ha? Ha? Eh, Saan? Saan na po nga sara? Anya ti mapaspasamak kini Saro. Anya met akita ti ubing ni Victoria nga anak da kini bituan. Gagayem. Ti uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti direksyon June Ributazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Batibat!